clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule ni zan lama inkhe result ngai nom tak tak clear le tur om no la chung ho ba ka chuan zanin inkhel tur fixer te le football thuleng te thlir ngai thla ho na nei chhole dorang o ni zan lama khan EFL Cup semi final second leg khel chun zom ani ya ni zana Stamford Bridge in khel mu nom taka mol nei tu Chelsea team chak lovin tun nai chawa Arsenal team la ka record an nei thatok lo chu an thai chethei talova mikhol team Arsenal heng goal thum goal ni hian Chelsea team hi an ne he in khela hian Chelsea team mol nei tu lam heng goal sa tum kwa an nei ya Premier League table up ma shoi mek tu Arsenal team lam heng goal sa tum som basari nei thongin he in khela he soitak in atira train game mu nom tak team pani ten chop chuakin kan lo be seilok ange yin in khel mu nom tak po kan clear ho ane he in khela minute sari naleka veilam atanga Declan Rice sa corner ron pe chu chuak turanga media tena antarlan le Everton team som mai turanga media tena antarlan mek English defender Ben White veilam kila tawin asikhat faya ma an shroina goal akhung ane minute som thum pakhat na Enzo Fernandez chuan dinglam kila Esteva William tan ball pe pheyen ani hian goal a thatakin apeta mase an goalkeeper hlui kepa Arizabalaga chuan thatakin alodan sak ane second half minute somli pakwana dinglam sira Bukayo Saka chongku Korea abum zok nuwa Ben White ball da Kevin ani hian alaya ball across phei ngala Robert Sanchez son lodan sakin adang per thong ball per phei hi geukere son ti boy tu nei lovin gola apet luta Sydney fine ma an shruai der minute somnga pasarina Joe Pedro chon dinglam sira Pedro ne to tan ball da pheyen ani hian cross ball thatak aneya chang tu nei lo garna choke a ball hit la phei chatin aketing lamin chiang setin apet luta Arsenal defending achele Myanmar King an nei thatok lo kan ti thayang chu minute somsari panina dinglam sira Saka chuan Kukurela chu bum le hian Merino tan ball ape phei ani hian box chunga tlan Gyökeres ball pe phei ve le hian Gyökeres in anunga ron tlan Zubimendi chu ball ape phei kewa Zubimendi hian Andre Santos le Fofana te alam kwal tir nuwa velam kila moisetin apet luta Arsenal team hian game angam le minute somsari pakwana Saka ball pe ka tangin Merino chon dinglam sir train goal shot aron neya Robert Sanchez son akeding lamin apet chuak man lau ane minute somriat pathum ain her chuaka Pedro neto corner ball thatak chu Gabriel chon tau chuakin mase ball ka phei hi garna chon moisetin a volley velam kila alut moi le hemi nu hian team pani te in Norton le zakin hun pengbel minute som ko palina Gabriel Jesus son dinglam siram ball box chunga lupuin chaloba chan athal deuh top maya referee penalty spot kok zetma se offside wanga pomsak anni talova Arsenal team tan awiyom don rualin Chelsea tan awan nei thlak le hemi ball ka zela hen Chelsea team hian minute som ko pangana corner lo chuakin Esteva William chong corner hi apeta Pedro ne chong gola tawma se kepa Arizabalaga tan la omla tuka achuak lova goal dang lubel zui talovin first leg ka mikhwal team Arsenal hian goal thum goal nin mol nei tu Chelsea team hi anlo ne ta ane second leg kin lei thathar lo om tur ni thum zan san lai pel dar khat le chan ve nei ani to na Emirates Stadium a Arsenal chong goal thum goal ni ma hroi sa hin Chelsea team hi anlo ma chon ve le ang heti megla hian Spanish Copa del Rey inel na po nei chun zom zel ania niza nama round of 16 in khel mu num taka beisai lo result lian tham tak kan muwa second division club Albacete lam chuan an mikhol team Real Madrid chu goal thum goal nin anlo ne he inel na nu ma nei thatak Real Madrid team hi Xabi Alonso an ban nu an game ma saber an khela Albacete laka hi chun in siam thathei tura ngai anne Maser Belowan akai roi masabera division niam nam tlap hian Copa del Rey tanghen an not chuak ta ane he in khelen kan hria tang khanin
formation atang shrim point arbelowa hian ada hnuai deuh nge ni an squad hitlemin atipan angreng khop maya hi an tuar deuh ni te point alang thei ome Albacete lam ero hi chuan ti mai kha an lo tumbik si lova Real Madrid team hian an tuar ta hle inkhel munom taka hian atira train Real Madrid team lo omha len goal shot po an nga azoka ma se farsa fun top ma shet minute somli pahni na mol nei tu second division club Albacete team tan lazo siam sak atain Javi Villar chon ma an hroina goal a khonga farsa fun pek bel minute somli pariat na Real Madrid tan roll tharma ba keng tak nei Franco Mastantano chon an sipur aron sur vele first half a goal dang alu bel zui talava second half a po goal lu bel mai lovin hun top don nolama goal alu treu thong minute somriat patni na Albacete team tan Jeffrey Bentaco sonin ma an hroina goal a khung leya Real Madrid team an surprise chiang hle Real Madrid team hian in natakanor let zui selin golero an khung thei lok lova minute som ko chung point goal khung thei lovin additional time minute som ko pakhat na ero an sipur an suta an lom hle minute som ko pakhat na hian Arda Güler tho chra tangin Gonzalo Garcia chuan an sipur sud na goal thatakin aron khonga hemi nu hianin extra time te po an khel mai turangai ani man ma se hun pek bel minute som ko pali na goal ni goal khata Albacete ma an hroina goal khung tu Jeffrey Bentaco sonin an goal ni na aron khung leya goal thum goal ni atim ma hroina ani ta chia bok goal dang lu bel zui talovin be seilo takin second division club Albacete lam hian La Liga nu ma nei tha mai Real Madrid team hi goal thum goal nin an neya inela kalme ka train an not chuak tamak ane Italian Serie A lama lu chhovele ta zuai ila niza namain khel monom taka teibula ma hroi mek tu Inter Milan chon an che that chun zom zelin an king pui mi khwal team le se chu sikhat fain an ne he in khelain Inter Milan heng game thunun tuan sakin goal shot po tum som pakwa te meu mai an ne ya chuti rolin apoi mober golero an khung theilo hle le se lam hian target a shot tum khat chau an ne ya Ani lam hian an goal ven him na thok thungin an lo tling teu khop maya ma se hun top ma shet minute som sari pariat na Inter Milan tan Esposito chon ma an hroina goal a khonga goal dang lu ben zui talovin Inter Milan hian point thum hlutak an hlo chuak ti hian table thar bera Inter Milan hi khel som nia point somli paruknen achung bera om zui zelin AC Milan aya khel khata khel tamchungin point rukin an sang falta ane in khel danga champion line Napoli ero tol thlule tange nge hian an king pui an mikhol Parma nen golom lovin anin ne tok he in khela hian Napoli hian goal shot tum som panga an neya Parma team hian goal shot tum ruk nei ve thungin in khel pum pui thlira po Napoli lam hian game an thunun tluan zaka ma se poimo golero an hlo chuak thei talo ane ti hian table thar bera Napoli hi khel somnia point somli nen pathumna anom zui zela ma hruai tu Inter Milan chu point rukin an phak lo ane anin ne tok puitak Parma team lampo hi table thar bera hian point somni pahni nen som palina anom ve zel boka tlalo tura an beina kongai ro malam an pan zel German Bundesliga lama Bayern Munich in point hum olsam taka lo chuak le ta hian mol nei tu kon chu goal thum goal khatin an ne he in khela hian kon team hian goal shot trumli an neya Bayern hian goal shot trum som pasari nei ve thungin game po an thunun ne zok ane he in khela hin mol nei tu kon hian ma hruai ma sa zokin minute somli pakhat na Linston mana chon ma an hruaina goal a khonga first half un top ma shet additional time minute som nga na Sars Granabri chon Bayern tan an sipur sutin second half a Kim Min Jae le Leonard Carlton goal khat an khung ve boka Bayern Munich hen point hum an hlo chuak ti hian table thar bera Bayern Munich he point somli pasari nen khel inzata achung bera fal takin anom zui zela an hnuaiam Borussia Dortmund a in point som pakhat lain an sang fal zui le ta ane an hneta kon lam ero point som pasari nen som pahni na om zui zelin an game khel nung panga chakni mel mulavin an kal ta thung
African Cup of Nations lampo final in machon tur le third place in machon tur te anti chiang tawa nizana semi final in khel monum taka in khel masazoka Senegal le Egypt te in machona Senegal lam awa neizoka trangin Sadio Mane le Mo Salah te in beina tia game an soya hian Senegal lam hian sikhat fain hneina an changa final an lut he in khelen Senegal hian goal shot tumsom pakhat nei hin Egypt lam hian an ngam lo ve shrim shrima in khel chung zong in goal shot hi tumli nei hin target a pheichon tum khat chau shot an nei ane ball possession apo anin thlau khop maya Senegal lam hian game an thunun ne hle Suti rol chan he in khelen goal alud lok lo thonga second half minute som sari pariat na Senegal team tan Liverpool la Salah lo khel pui to tu Sadio Mane chan ma an shroina goal a khunga hei bak goal dang lu bel zui talovin Sadio Mane goal khung mang hianin Senegal lam hian final an luta Mo Salah te roin third place an khel angai don thong semi-final game nung zoka Morocco lampoin ne na changin Nigeria chu penalty peta an neya final an lut he in khela hian Nigeria hian goal shot tum ni chau an neya Morocco lam hian goal shot tum som paruk nei thungin ball possession apo anin tluk chia game ro amu nom angreng hle soita kangin he in khela hian hun pa nga ya goal alu lo nu yin extra time apo goal alu lava penalty mga achak zok zon ani nuwa Nigeria team tan Barisu le Paul ten penalty unpaid goal la Bruno le Samuel Chukwueze ten penalty unpaid goal lo thong Morocco team tan Hamza Ingmane chon penalty a paid goal lova amairo chu Youssef En-Nesyri Achraf Hakimi Ben Sakhir maimaka Nel El ten penalty an chui lut thonga goalie goal nia Morocco hi chakin final an luta ane tihian African Cup of Nations final in machon tur te hriata yin third place in machon tur te po an hriata third place si tun thla ni som pasari zan hian nei ani do na Egypt le Nigeria ten pathum na ni anin chu do na ni som pariat zan lai pen dar som pani le chan via final khel ani don thonga Senegal le Morocco ten champion zok ni anin chuang Football mga inal na tay zanina na ichunzom anito na Italian Serie lama zandar som pakata Verona mola bolok na chu anleng lu do na zanlay peldar khan le minute som pa nga ses prabiga sa enkol mek komo chuan tay bola pani na AC Milan chu lo mikhwal don bokin Milan hi anchak chuan masroi tu Inter Milan chu point hum chawin anphak to lo don ane Ani ho ba ka hian Spanish Copa del Rey lama zanlai peldar khat le chan vea Racing mola Barcelona team chu anleng lut don bok inke result le fixer lam kalsan tai la football thulenga lut chho donang o tun trum chu Real Madrid boina chungchanga bok hian lut le ta ila ni chan lama khan Fabrizio Romano aron tarlan dana chuan Bellingham te Vinicius Junior te chu in soifia vioma se Alonso chua chana ani hian aron tar langa hemi chungchang hi the athletic point antar lang ane kan hriat lanang khan Vini le Bellingham te hian so sual rong an bol ni hian an soya Alonso po hi lung oi lo hle ni hian an soi bok hanin soifia thin vioma se media rin tlak tak dak te hian Vini le Bellingham te hi amo phurtu ni hian an soya hei hi adik ni turangai ane dressing room Alonso thupo an oilo ni yin an soya hei hi thil thleng tak tak ni yin angai thei o me Eden Hazard point tu hnai mai khan media ten an zone chu arun chang vele ta Eden Hazard chon tu hnai football khel mek te hi chu an mu nom to lo hle maya ani na taka chuan an hna hi an tlin tok lo ane han enta ula game khat an khela chuta chong goal ni atang goal thum te po an khung thei ane chuti rual chuan game a ero an langsar lo ma apoi mo huna goal an khung mai chau ane chu tun lai footballer tha kan soina chu ani thrina munom ero an chhop chuak tam lo hle ke ero chuan min khel en tura rongkal te kham munom ti taka anum theina tur le in khel munom ti taka an thlir theina turin thei top ka chu thrina goal ka khung lo ani poin ka chetla munom an ti ha chun kalom hle ane chutiang ti thei tur po chun thei top ka chu thin ti yin Eden Hazard chuan asoi
English media ten antarlan danin Sandro Tonali chu Chelsea lamchan senglu antum ni hin alanga Tonali senglu tur hian amana po sum the chuanwal antum ni hin ansoi tundin muna English media ten antarlan dan chon Chelsea hian Italian midfielder Tonali mana hian paumilian somruka tanga somsari vel chu the chu anin huam ni hin ansoi Zlatan Ibrahimovic sa fapa Maximilian Ibrahimovic point lap thar anhile ta AC Milan a khelna mun achantam lo emawangin lonin Ajax chon ansenglu tak thu anpuanga season kalme katan ani hi ansenglu ta ane andu chan season atop phuna Euro makta doi pathum point panga sengin ansenglu thei bokang apa hnungzuin Ajax team tan ainlan vedon tinani chu Arsenal lampoin Real Madrid buailai tak chu man tangkai antum ni hin alanga Turkish forward kum somnia upa Arda Güler chu senglu antum tur thu ansoi vele tatlat mai hemi chungchang hi ni jangkhan Spanish media te chon antar langa Arsenal hian andun ti hlo tling thei turin Arda Güler lam hi anhoile don ta a ang le United lampoin ni zan lama khan English media ten antarlan dan chuan Luis Enrique chu senglu antum do ni hin alang le tatlat maya Enrique hian tu hnaya PSG chu a team en kol lai anni thu le media ten club dang som turanga an soi chungchang chu thu dik tok lo ani thu alo sei towa ma se United team nen soi zom anni tareng tho ane tundin muna Enrique hian PSG contract har an lui ero anol ngei ni hin alanga hei hi adik tak tak chho ani chuan United lama Enrique hi kan hmu thut theina chance po asang chho tranta tinani chu Arsenal lampoi ni zan lama che tha mai Ben White chu shal antum nge ni hin alang chhota zela kumsom ni pariata upa Ben White mana hian sum enge mozat an phut thonga an sum phutang zat te ron the chuangam anum chan shal an poiti lo ni hin an soitlat mai Arsenal hian tlar hnung lama chhortur an nga khop maya hemi wangin khel tam silo player tha te chu chuatir an poiti lem lo ane chumi ta chan Ben White hi shal mai an poiti lo ni in an soita tundin hona Ben White hi Everton le Manchester City te chon senglu an tum thu an soi ali ti hat lap nei tupa Anmar al-Haili chon ni jang khan thu thar aron neya Lionel Messi chu senglu an la tum reng thu le Messi kanin rempui theina turani chuan engzat po sumthe chu kanin huam ti hin a soitlat mai ali ti hat lap ho tupa chuan tundin hona Messi hi kan la du renga khovela player Traber ani chutiang player chu kan team tan hin ronin lan theidon ta se engang zat po sumthe chu kan hrelo ani ama po khan chu kan lo ti towa kan hlo tling lo thung ani tun nai loka po khan kum khat chunga billion pani tling lo hret lo turin kan va thlema Messi hian min lo hnol ri ani engtika emo chon hlo tin nge chu kan na tumang chu ti hin asoi Cristiano Ronaldo point thu thar aron neya Michael Carrick chu United team tanami thatak ani ngei tur thu asoi Ronaldo chuan Carrick hi kalom pui emema ani hi world class coach ani chaudon ani ami malnun atha emema team tana thaber turpo asrengei bokang ani na taka chuan ani hi mero pui ani ya United team tana kain lan lai pohan ani hi athat tok ziale coaching alu chil hona po ala thatur thu kalo soi towa tuna athleng dikta ani United team tan mi tangkai tak ani theingei ka be seitin Ronaldo chuan asoi Real Madrid ina anchua tir tak Xabi Alonso point club en goal tour ani nai ni hin ansoi le tlat maya Fabrizio Romano atar landan chuan tuna tangare lo te a Xabi Alonso hian club en goal tour ani chhole don ni hin asoi kan hria tangin Leverkusen lo tling takin akai hruaya Real Madrid apo a record a chelutuk lo El Clasico a chaklo puihnua aningkar antitopa amai ro chu club en goal tour ro anei thuai don a ang le UFC huanga mishat khokheng le ro pui zet mai ne tu tong lava UFC cho santa Khabib Nurmagomedov point thu thar aron neya Real Madrid team chu do thailo le sual taknia a hriat thu asoi
Khabib chuan han enta ula ani na taka chon Leverkusen khalakai hroi thei ania Real Madrid hian nge ngol takin anvadi la Alonso po hian atlap mangai chu hnar theilovin an dil na chu apum ta chau ani kha tuna harsatna atoka chuta chon Real Madrid hian alaka do theina an nei ve tami lo hi amak le Real Madrid boilai takin ani kha chon apan theya a boilai takin Real Madrid roin an hoisan ta thong ani hei hi chu thil fair lo tak ani ya Real Madrid team hi ngai nat po an har hle donin ka hria ti hian Khabib Nurmagomedov chuan asoi John Obi Mikel point thu thar aron neya Chelsea team chon Victor Osimhen an mamonia a hriat thu asoi Obi Mikel chuan Chelsea team hian boina ber chutun din hmona antler malam hi ania chumi an thuam that theina turatan chuan Osimhen tlukzo anom lawang Nigerian striker hi tun din hmona a thatok emema tharum anga bok Didier Drogba nin tepo khan in anna an nein ka hriatin Obi Mikel chuan asoya Chelsea hian mason an du ni chuan Osimhen sengnu turin thei top chuaro seti hian Obi Mikel chuan asoi Tottenham Hotspur lam point thulo mom hriatur an nei ta ni sang han corner Gallagher chu an sengnu tak thu puangin aman atan pau million somthum pali an sen thu an puanga hunrei takudai contract an zia pui thu an soi Conor Gallagher hi kan hriat ang khanin Chelsea tang kan hriat lar chho tran ania Chelsea tangin Atletico Madrid ta lutin ache chelem lo hle ma se tu nai chawa khelna mun achang tam lova hemi wangin Premier League ka ron kier le ta yen Tottenham Hotspur lam hian an seng nu ta ane Gallagher hian du tu anei nuala United team point an dor nge ya ma se Tottenham Hotspur lam athlang ta ane Manchester United point ni sang khan thu tharon nei chun zon vele ta yin season kalmek ato phun an coach thar ni tur an zon na konga Gareth Southgate chu atel velo thu an soi chiang ta tun nai chawa United le Gareth Southgate hen soi zom an lo khop maya United team coach thar tur chu Gareth Southgate tialo soi tok te po anom ma se United team hian an mat sopa Gareth Southgate hi atel lo thu an soya coach thar turero an zon chho mek thu soyin Southgate hi an li sa atel lo thu an soi Chelsea team tana loin lan to Genson son point ni sang khan thu thar aron neya Chelsea team in Garnacho an sengnu chumak ati thu le Chelsea ti sualian bernia a hriat thu asoi he thu asoi hi Arsenal team an machon ma asoi ania amairo chu an haning khel ta chenga Gen Johnson an asoi nu hian Garnacho hian Chelsea goal ni omchun te chu akhunga Johnson hian mak ati zui ve hle turangai ane Chelsea team player sengnu to zinga cheber chu Garnacho tin asoi mi maya ma se athu soi hian avole chiang hle Liverpool lampoint ni zang khan thu tharon nei vele ta hian Julian Rierson chu sengnu antum ni hin alanga Conor Bradley season kalme ka kan hmu to don lo awangin alai na tlan thei tur midang anzong chawa chumi tan chan Borussia Dortmund right back Rierson hi sengnu antum don ta ane Dortmund lam hian an defender hi chuatir an phaldon le don lo ero hriat ani lo thonga asam ati ki koi kol wanga mitam takina an soina sat mai Rierson hi Liverpool ma kan hmu thut te po arinom Chelsea lampoint ni sang khan thu tharon nei chunzom vele ta yin player thar sengnu antum na konga Feyenoord atangin anis haji musa chu sengnu antum tho puan ania kumsom ni pathum mi sengnu tur hian mana po sum the chonwal antum ni hin ansoi African Cup of Nations khelmeka Algeria team tana chetra mai anis haji musa hin du tu anei nuala adu tu zinga Chelsea team hi an shrober turangai ane Arsenal team ne na soizom lo mai Tino Livramento point thu thar aron neya Livramento hian Arsenal mai baka du tu thanem tak anei thu ama hian asoi Livramento chuan tun naya khanin Arsenal nen te po kan loin beto a chu mai baka City nen po kanin beto ane Keijen kaltangin hemi chungchang hi ka hria a thillo mom tak ane transfer kongka in hon masak tumpo khan City hian min pe nge ya
ma se kamalam huna thathei turang ber ka ngai tuwa chuta chuan Newcastle United tana khel zel tura thutluk na sim hakathlang ta ni tiin asoi ole hatichin hatun trumatan chuan ni le thamai se khertu te channel mengai lut sak thina inchunga lom thuga soi tak meu ane like share le subscribe lama minhan tan minhan lakpui le ta zelula chuba ka hype te po minhan ti sak le ta zel ula thungai nom tak te nen in mo chhole zel kan tum don ne a